Nuklearna elektrana Zaporožje na jugu Ukrajine, koju su ruske snage zauzele u martu, ali još uvek ima ukrajinsko osoblje, bila je žarište sukoba, a obje strane optužuju jedna drugu za granatiranje u blizini objekta. Misija Međunarodne agencije za atomsku energiju, IAEA, uputila se u to postrojenje, najveću nuklearnu elektranu u Europi, i trebalo bi da pregleda i proceni eventualnu štetu kasnije ove nedelje, predvođena šefom IAEA Rafaelom Grossijem. Misija će proceniti uslove rada i proveriti bezbednosne sisteme, saopštila je organizacija sa sedištem u Beču. Ujedinjene nacije, Sjedinjene države i Ukrajina pozvale su na povlačenje vojne opreme i osoblja iz baze kako bi se osiguralo da elektrana ne bude meta. Kompanija Makar Technologies objavila je satelitske snimke na kojima se vide rupe na krovu nuklearne elektrane i dim oko zgrade, kako može da se zaključi sa fotografija. Čini se da neke rupe imaju crne tragove oko sebe, ali za sada nije poznato kako su nastale. Na drugoj fotografiji vide se požari izvan objekata elektrane, dok se na nekima vide dim od požara i oklopni transporteri. Stručnjaci upozoravaju da opasnost leži u mogućnosti radioaktivnog curenja asl do oštećenja elektrane, što bi moglo da ima katastrofalne posljedice za čitav kontinent.